amaboko hejuru 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 hejuru, abasaza hejuru, abakecuru hejuru, impundu, amashyi. M23 vive vive, tuko tayari kupigana naye adui mwoga aliua wananchi, tunamupiga risasi na mzinga, tunamchaji upande wote. AFC tuko tayari kupigana naye adui mwoga anaua wananchi, tunamupiga risasi na mizinga, tunamchaji upande wote. AFC M23, bravo bravo bravo. Merci beaucoup. Nguko ko dutangiye rero, mubanze mwumve Kaziba tuzanye operation ya Kaziba tayari. Grupe Kaziba pale. Kaziba hapa. Kaziba hapa niko hivi, masasi zinaanza. Kaziba inatombe. Unasikia? Kaziba inatombe hivi. Mnasikia mzuri? Saa hii ya 17h. Saa ya 17h 3 minutes. Mnasikia? Dovil Groupe. Birumvikana tugarutse twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, hakomeje kugenda havugwa imirwano iremereye cyane guhuza M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ariko ni M23 tugiye kuba tugarukaho muri operation yayo ikaze cyane, yivuganye majoro wa FDLR wabaga hariya muri Kaziba, ari nawe wateguraga ibitero bijya mu bice bya Nyanzigezi, ari nawe wavugaga ko yaba yafashe ibice byegereye Bukavu hariya hose hejuru y'ikibuga cy'indege. Ibyo bice byose ngiye kuba mbigarukamo. Ibyo yagiye yigamba ko yafashe ni majoro wari wahawe mission isa naho ku ruhande rw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, coalition FDLR, FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo FDNB, ingabo z'u Burundi, takataka baraho ngaho bati uyu mu majoro avuye kuba yarangiza iby'intambara mu Bufaransa, nagende adukubitire M23 yinjirire agaruze Bukavu. Ariko si umugabo koko ibye bimeze bite koko yizeye mu Bufaransa yiga iby'intambara? La M23 operation ihambaye yo kwivugana uyu mugabo umajo. Ari ubwo twanzitse ntago ndi butinde rwose njya kubabwira ngo ndi kubasuhuza mwe muri yewe nizeye ko uyu munsi turi kumwe, ahubwo wowe kora subscribe mana yanjye we, ubundi mbazanira imituko uko igiye kugikurikirana muri iyi minsi, kubera ko nanjye muraba muri kunezeza mbona Afri News Time itumbagira buri saha kubasabo rwose. Hamagara na mugenzi wawe umubwira uti nyabona nubwo utabubikurikirana ariko nyarukira handitse gutyo, umwe niba atazi no kuba yayisacinga umwohereze link cyangwa izina ryayo uko ryanditse, wewe wamaze ko wayitsikamaho ukavuga uti sinzava kuri Afri News Time, umwohereze ryo izina cyangwa link, umubwire uti icyo ngusabye gusa duhe ukanda kuri subscribe. Niba ubona hari n'undi mugenzi wawe kumusaba ntagira isebo biri bugutere, dusabe iyo nkunga rwose muyamamaze igere hose, bundi basabo bazamuke. Ni M23 yagize gutya rero mu bitero bimaze iminsi Kaziba, bimaze iminsi hariya mu bice by'inyuma hakikije ikibuga cy'indege cya Kavumu. Murahumva ni ibice binini cyane ntagiye kuba narondora muri aka kanya. Ntuza Wazalendo bagiye bigamba dore ni twifotoje twagize gute, induru zikavuga hirya no hino bati noneho aba bantu muri iki gihugu bazarangira gute? Ariko bazarangira M23 iragenda itoraguramo bariya bose bakuru. Ariko mwibwira ngo muri FDL hamaze abasigaye ari bakuru ni bangahe? Ni mbarwa nusa naho ari ku isonga, ni wa wundi ni wa musaza bari kugenda bahetse mu ntuza mu ngobyi, uriya ntuza Byiringiro Victoire ni usigaye mu nkorokoro, naho abandi nabo ngabo bari kugenda bavumbuka. Nk'aba ngaba twabwiye ngo bavuye kwiga mu Bufaransa, ngo bijize intambara ya infiltration yo kurwana bacengera n'iki, ariko uracengera ku mwana ugi wabo ninde umutangira? Nta numwe. Nubwo wazana igikuta kimeze gute areba iwabo ngo ni inyuma y'igikuta, ahubwo wowe
uri guharanira igihugu kitari icyawe yakurituraho rwa rukuta mpaka ukazima, kandi niko biri kugenda. Ni M23 rero yagize gutya, uko ibi bitero byagendaga biza aho hose mbabwiye, ukumva ibintu ku mbuga nkoranyambaga yewe byanacicikanye abantu batari ko ibiki, ariko mureke irarwana. M23 yakoze operation rero yo kuza guhitana uyu mugabo hariya muri Kaziba. Niho uyu mugabo yari yitsimbye, ariho afatira amabwiriza kuba mukuriye, ari naho nawe atangira amabwiriza kuri abo bagiye gucengera aho iyo hirya no hino, iyo za Kihusi, ni Kihusi ngire iyo ngingi yo ku bibuga by'indege na hehe inyuma. Avuga ati uyu munsi ndashaka ko mwatakira rimwe, uyu munsi ndashaka ko mujya muri Ngomo, uyu munsi murajya, ndashaka ko mwataka mu kibaya cya Kanyamanyura. 23 mu perereza ryayo. Ariko mwabantu mwe, kambabwire, kambivuge gutyo, kuko kubivuga gutyo nta nuravuga ngo ngereranije igisirikare ngo kibindi bihugu ngo n'inyeshyamba za M20, ntago zikiri inyeshyamba ku ruhande rwanjye. Nuzavuga ko naretse iby'ubunyamakuru akavuga ngo nagiye gufana, reka mbabwire, burya nubwo tuba turiho kwisi ntawe utagira ahahengamira. Mujye muvugisha ukore, uzanyumva nyumva, nkurikirana utazanyumva arorere. Hari umuntu ariko ntere kumuvuga, ariko buriya email ye igiza muri comment ituka ikigoryi, futura neza, abagira ngo mfuture ngo mvuge ibya M23 byose. Nababwiye ko amabanga atari yagira icyo ageraho y'igikorwa ntazongera kuyavuga. Narabamenye mwabigura shamwe muri ahanga kuri Africa News Time mwatumye, kandekera aho ngaho. Hanyuma rero baravuga bati uwo mugabo ari hehe? Uwo mugabo bamenya ahantu ari, bamenya inzabamo, bamenya uburyo arindwa, bamenya uburyo amasaha runaka bari mu bihe, bamenya ubutasi bwa M23 buri over hejuru ya ubutasi bwa FRDC. Yewe sinabura kuvuga ko n'abafatanyabikorwa ubwo butasi bw'abafatanyabikorwa ba FRDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwa M23 burabadomina kure, kuko iyo baba badomina ntago baba babakorane. Nayibajije barambwira ngo niyo bita red operation, red ngo mu buryo bwo kugenda ugashimuta umuntu utamushimuta ngo umuzane ari muzima, ariko ukamurobanya mukamuhitana. Ngiki cyo M23 operation yakoze. Abantu rero nkuko natangije ako kantu mwavuze, uyu muntu avuga ati Kaziba yemwe tombe, ni M23 yagezemo, kandi yari imaze n'abari barimo. Nikigusetsa rero ariko ubu hari abantu bari Kaziba bagiye kuvuga bati Africa News Time irimo ibara yabeshi iragira gute. Mwari muzi ko uyu mugabo yabagamo yibera ahantu kunze, kandi abaturage bavuga ngo barimo batabizi, anarindwa n'abantu bambaye sivili bagenda ngo bagenzura ku manywa bareba bagira gute n'ibiki, bamuha amakuru n'iki, batabizi. Ariko uyu mugabo yishwe banaramuheka, kugira ngo barimo banarareba n'abandi. Ariko kankareke bagiye ubwo abandi bumvaga amasasu arimo aturika n'ibiki, kumbi bari bamurangije, barimo bashaka inzira. Abahungu b'intare za Sarambwe rwose, special force ikazi iremereye cyane, bamukubise umufuka intumbi, bamukubita ibitugu, barimo baragenda bashaka inzira barasa, n'abandi bati Kaziba itombe n'ibiki. Muze kumbwira niba M23 abantu bahari bari kuyibona Kaziba, muze kubimbwira. Irabarangiza, irabasoza muri ubwo buryo. Abandi basigara ari impehe ziri ku musozi zitagira uziyobora uzivuganira, zijye zihamagara harya twahamagara he, bati wapi nawe byararangiye nguko. Ariko nguko iyo operation nayirangije kuko yafawuye M23 successful mission cyane rwose tayari. Ahubwo rero twongere twerekeze kuri aba bagabo bo muri SADC.
hari uburyo abantu benshi bagenda bavuga ngo Sadeke ngo nayo irashaka gutaha, ngo urebye ngo ukuntu imerewe ngo n'ibiki, ngo twavuga uburyo iri kugenda idereyinga igihe tayimu yizanamo ubuntu bw'ubwobeko n'ibiki, abantu bati oya nayo irashaka gutaha, mubwira ngo ntago muzi amayeri ari hariya, ntago muzi amayeri ari, ni nacyo kibazo kiri hariya. Kuva ibice byose M23 yafashe n'imijyi, umujyi kugeza ubu ngubu ugoranye n'uwa Goma, kuba umutekano si ukuvuga ko M23 mutumva gutyo itawuha umutekano, iwuha umutekano, ariko umutekano nshaka kuba navuga waba bagabo ba Sadeke na MONUSCO, amahanga yose mbere y'uko tujyanirana mumenye ko nta jwi na rimwe rituruka mu mahanga, mu bihugu runaka bivugira M23, ntabyo. Icya mbere munkurikirane, niba muzi mandate ya MONUSCO iza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikitwa MONUC, ikongera igahindura izina ikaba MONUSCO, ntago mandate yayo yigeze ihinduka, n'izina ryahindutse gusa, n'inshingano ntago zigeze zihinduka, kuko bitiro rya mbere cyangwa se primary y'inshingano yabo ya mbere, bahagurutse akanama ka UN gashinzwe gutanga imyanzuro ku kigomba gukorwa mu isi, niko bimeze, kahagurutse kavuga ngo tumaze kwiga dusanze intandaro y'umutekano mukeya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishamikiyeho uwo mutekano muke ushamikiyeho impamvu nyinshi, ariko by'umwihariko intandaro y'umuzi wayo harimo umutwe wa FDLR. Barebye kuva abari fare ingabo zo kubyaha Bwarimana hamwe n'interahamwe n'impuzamugambi za Saderi bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, bagahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwo impunzi z'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda z'abanyekongo zameneshejwe zijya mu bihugu by'u Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Uganda na Tanzania yewe zagiyeyo. Ibwo rero akanama gashinzwe amahoro no kugenzura ibibazo ku isi kamaze guterana, UN karavuga ngo dusanze bimwe mu mizi y'ikibazo cy'intandaro y'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo umutwe wa FDLR. Bahita basaba ingabo mu bihugu byose, nujya kureba ibihugu bigize isi, ntago ngiye kubirondora none aha ngaha, ariko ni byinshi byahise bitanga ingabo, ibindi bitanga ibikoresho, ibindi bitanga iki, bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ngo ku nshingano ya mbere hari harimo kurwanya umutwe wa FDLR, niko bivugwa. Nimujya mu nshingano zabo, muri mandate yabo yabazanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muzasanga iyo nshingano ivuga igenda igaruka kuri FDLR, ni ukurwanya umutwe wa FDLR n'indi mitwe nuko bimeze, n'indi mitwe iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'indi, ariko ku itangiriro harimo FDLR. Bamaze imyaka iri kugera muri 27 muraza kubara neza, muri 27 aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu muryango wa MONUSCO inshingano zayizanye, wigeze aho wumva yigeze igaba ibitero kuri FDLR, kandi aricyo cyari cyabazanye. Niyo mpamvu ntangiye mbabwira ngo nta gihugu na kimwe kivugira M23 kugeza ubu, naho ihagaze ku bushobozi bwayo yishakaho no kuri bwa burenganzira bwayo, ariko habayeho ikosa rimwe na rimwe ritoya, ibyo bihugu byose wabona bihagurukanya amacumu bishaka gusenya M23. Niyo mpamvu mbabwiye ngo urugamba rukomeye ruri mu mujyi wa Goma kuri iyi miryango uko ari ibiri, Sadeke na MONUSCO. Ndaje mbabwire, mwe muvuga ngo Sadeke ngo ishaka gutaha ijya he? Icya mbere babanje kuvuga ko barasa n'ikibuga cy'indege, ibyo ngibyo ntibyagerwaho. Ukugerwaho wigeze wibwira ko
ari umuryango wa Sadeke wabuze amafaranga ari novetinga kiriya kibuga cy'indege, ari niyuyinga kiriya kibuga cy'indege, woya byaje gupfa se bigenze bite? Byarazambye. Nibyo ntago Sadeke yabuze amafaranga yo gusana kiriya kibuga, cyane ko kwari ugukiza ubuzima bw'ingabo zabo. Ntago ari faveri yo guha M23 cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo basane icyo kibuga, yari faveri yo kugira ngo bakize ubuzima bw'ingabo zabo. Icyo ni icyambere muracyumvise, ntago ibuze ayo mafaranga. Nanone kandi wagera kuri M23, ntago dukurikije uko ihagaze kuri ubu ngubu, ntago ibuze kuba yasana kiriya kibuga cy'indege. Ndaza kuyigarukaho uburyo yongeye kuba yareba kure. Impamvu za M23 kuri kiriya kibuga cy'indege ndazigarukaho. Turacyari kuza MONUSCO, kubera ko nimuje mwashaka kuvuga ngo M23 s'ubushobozi yabukura hehe? Urabusa naho udakurikirana ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubageza umunsi ku munsi. Amakuru yatubanjirije nibwo nabagejeho amakuru uburyo kandi n'ahandi hose biri kugenda biciye ayo makuru anyuraho, uburyo yafashe icyemezo M23 cyo gusana, cyangwa se ntago ari no gusana, ni ugukora kuko nta muhanda uhari. Imihanda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni iyihe? Amakamyo muhora mubona ku ma social media uburyo amakamyo yaheze mu mihanda, ari amakamyo akora ingendo ndende, yaheze mu mihanda akamaramo y'amezi 5 yaraheze aho ngaho. Rero M23 ntago yabuze ubushobozi, kuko ubushobozi iri gukoresha umuhanda wa Sake Masisi, umva ibirometero birimo. Amamashini yaraje, amamashini arishurwa, amamashini yaraguzwe, abakozi barimo barishurwa, amazutu cyangwa se essence ziri gukoreshwa ngaho zirishurwa, ibiki n'ibiki byose, amapiyese de rechange y'ayo mashini yarayishurwa. Ntago iyo bije yari gusana kiriya kibuga cy'indege. Ariko M23 yaje kureba kure kuri iki kibuga cy'indege. Iyi ngingo ndaza kuyigaruka kuri M23, kandi yarebye kure gushoboka, kuko hari operation ndibuze kubazanira yari buze kugira ingaruka kuri M23 kuri aba bagabo iyo baza kuba bataha bakoresheje kiriya kibuga. Nabo rero babonye ko byanze, baba barahinduye bati tugize amahirwe yo guhindura umuvuno kugira ngo tudereyinge igihe, tugikerereze, dukomeze dupange ibyacu. Baba bati reka noneho tugira gute? Arega muzi ko iyo proposal banayitanze, niba mwemeye kuterekura, mureke imodoka zive Tanzania zize zidutore hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zinyure mu Rwanda. Twebwe turumvikana n'u Rwanda, u Rwanda cyo ruduha n'inzira. Ariko impamvu bavugaga ibingibi narabibabwiye, ni nacyo kintu ndibuze kubabwira, ibintu bihishwe muri iriya shyamba rya Nyiragongo we mutazi. M23 igomba no kuba yakwigengeseraho. Aribyo nababwiye, hari urugamba rwa politike kuri aba banyagwa ba Sadeke na MONUSCO. Kwibeshe kwa M23 gatusha gakeya byaba birangiranye. Nababwiye ko hari amahanga ashinyitse yazamuye ibintu by'ibicumu ishaka kuba yamanura kuri M23 habaye hagakosa kamwe. Bati oya, ibyo ntitubyemeye, na nubundi kuza zivuye Tanzania, zivuye mu banyamuryango banyu, ariko icyo bashaka narakibabwiye ko hari manifeste z'ibikoresho n'abantu bashaka kuba batwara kugira ngo bikureho igisebo ko batakoranye na FDLR Mr. Kandi bakiyibagiza ko hari imibare yamaze kuba yavumburwa, ari na n'ubu iri kuba ikibazo. Ntimugire ngo hari n'ikindi. Mwari mwabona aho ntuza Sadeke yatanze ku mugaragaro ihererekanya na M23 abasoda ba FARDC n'intuza nabo mu mutwe wa FDLR. Reka da, ariko barabafite, barimo bashaka kugira ngo barebe uburyo babacicisha n'ibiki n'ibiki. M23 si yagiye kubafungira batarimo babacikisha
babacikisha bakibona hafi na za Rubero, bakongera bagakata basubirayo bajya kwiyunga kubona uza iri gutureninga Ububirigi, bagahita bakata berekeza iyo nyuma ya za Warikare, bakomeza iyo ngiyo ni za Rubuto, bakomeza iyo ngiyo za Rubuto. Ayo makuru yose ihita ibakatinga n'ibiki. Rero aba bagabo byayoberanye, turagenda tubasige, icyo twanze kiraba kigaragaye ko dukorana na FDLR. Ni nacyo kibazo MONUSCO ifite, kuba yantuza ya nshingano yabona yabazanye ya mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo habanze kuba haza umutekano, nuko babanza kuba bakwirukana imitwe yose iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umutwe wa FDLR. Ariko barabafite mu kigo cya MONUSCO, bakoranye na mbabwire se, igihe mu mwaka wa 2010 mwaho ngaho, nta gihe hashyizweho gahunda yo kuvuga ngo bagasansibiliza abantu bari mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari MONUSCO iri muri icyo gikorwa, ishyiraho n'amafaranga. Turashaka ko abantu baba muri FDLR batafite uruhare, batigeze baba abasirikare, batigeze banakora n'icyo gisirikare cya nyuma cyo muri FDLR, baze batahe. Baratashye, hanyuma baravuga ngo FDLR uzazana imbunda n'amasaso, bashyiraho amadolari bazamuha. Biratangazwa hose kuri za audio, za radio, Okapi na hehe hose ku bitangazamakuru. Barangije baca ruhinga rwa nyuma. Muri iyo myaka niho byabaye, bajya muri FDLR barababwira bati noneho mwebwe, kugira ngo twereke isi ko akazi twagatangiye twagakoze, kimwe nka cya kindi yakoze Igoma, murakibuka, kijya gusa n'icyo ngicyo. Igoma M23 ubwo yafataga Goma, igahita ifata aba FARDC n'aba-FDLR n'ibiki, ikagaragaza ko ikubaka imbunda bayihungiyeho. M23 yacaho igiye kwataka Goma, bakongera bakabaha imbunda, bati noneho mu baturuka inyuma n'abari muri Goma babahera imbere mu bashyire hagati. Unyumvire, nicyo gihe bakoze, bati tugaragariza amahanga ko turi gukora. Hanyuma bajya muri FDLR barababwira bati rero mwebwe twaje kubahiga, ariko ntidushaka ko mission yacu irangira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo uyu mwanzuro batoye wo kubahiga, bamwe bakazana imbunda, tukabaha amafaranga, tukabacyura mu Rwanda. Murebemo abantu bamugariye ku rugamba batagishoboye, na babandi bashaje, mubahe za mbunda zishaje zacitse ibibuno. Nabibajije bambwira ngo babyita bate, ngo buriya imbunda igira ibice, igice rero kiri inyuma, kimwe ahenshi usanga hari imbunda ziba zifite icyo kibuno cy'inyuma cy'ibiti, ari igiti, ngo bakita igice, icyo gice bakita bate. Ngo muzane bate zavunitse n'imbunda zifite ibibazo zitagikora, muzihabo bamugaye batagishoboye kwirukanka amashyamba, nabo bashaje, aba ari bo bazizana, tubaha ayo madolari. Hanyuma imbunda ko byapfuye se tuzabitwika, hanyuma tubacyure bajye mu Rwanda, babone ko turi gukora akazi. Kandi koko niko byagenze, ahubwo barahindukira. Bamwe mu bayobozi ba MONUSCO muri icyo gihe batanga amasoko kuri FDLR, bayishakira, bakorana n'abayobozi b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho MONUSCO igiye deployinze hose. Abayobozi b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagashaka imbunda, hanyuma MONUSCO ikabashakira amasasu ari kubera ko MONUSCO imbunda yakagombye kubitanga n'imbunda muri izo ngizo. Cyokora amakuru dufite muri izo ngizo bagiye bongera kwaka abo ba FDLR bari bashaje n'abakizari zarapfuye, barazikoze. MONUSCO yarazikoze, yazanye abantu bashinzwe gukanika imbunda no gusubizamo ubundi bwuma, barazikora, bashaka n'amasasu, bakajya babisubiza muri FDLR, bakabibaha imbunda n'amasasu, FDLR nayo ikabaha amabuye muri bayobozi ba MONUSCO. Ariko dise haba harimo n'abasirikare batazi bipfa n'ibikira muri MONUSCO, babandi bo hasi ba soroda cyangwa bakunze kwita ba private, baba bari mu mission gutya, ariko batazi ibipango ibyo ari byo, naho abayobozi barimo barakora imari zabo, ubucuruzi bwabo. Icyo gihe rero byarabaye, bafatikanye na FDLR, bakayiha amasasu n'imbunda, bakazana amabuye, nabo bakabaguranira, bakabaha. Rero icyo ngicyo nicyo bari kugenda bashaka kuba bakumira ko
bagiye kuba bagaragaraho aba FDLR kandi baracyabafite babahungiyeho muri MONUSCO muri SADC. Ibyo ngibyo nibyo barimo bagenda bashaka kuba bapfukiranye n'ibindi byihishe inyuma. Reka mbabwire muri gakeya, hari ibintu nigeze kubabwira ngo ndababwira bimwe mu kaga kari hariya abantu bataramenya, ukumva ngo se ngo SADC ngo yabiri gukerensa ngo kugenda ngo irindiriye ngo kugira ngo ikore iki. Reka nkubwire ko muri hari abanyekongo bari hagati y'igihumbi, ubu niho basigaye kuri uwo mubare, basigaye hagati y'igihumbi 500 n'igihumbi 700 bari muri MONUSCO bavanze na FDLR. Bavanze na FDLR. Kandi muribuka ko bavuze ko hari ibihumbi 3 ngo bya SADC biri hariya muri Goma. Amakuru mfite kuva indani M23 aricyo kintu iri kwigengesera, yaracukumbuye isanga aba bantu bararenga barimo barabeshya, ari nacyo kiri gutuma banga gutanga manifeste z'umubare bagomba kuba batwara nyirizina muri M23, kuko ni M23 igomba kubicekinga ikavuga ngo mwaduhaye ko muzatwara abantu 3,000. Tugiye kubara umuntu ku wundi yuririya bus turebe ibyo 3,000. None rero birarenga, hakiyongeramo n'abandi bashaka kuba bashugurikwa ba FDLR kugira ngo babacikishe. Iyo raporo itazatangwa ko babavumbuyemo aba ba FDLR. Urumva birarenga. Uti bararenga gute ku makuru dufite? N'amakuru dufite ko hari icyo bita ubundi hari hagiyeyo ingabo zo mu buryo butandukanye, haza kuba hajyayo n'icyo bita rapid reaction brigade zigera muri 3, harimo brigade ya 23, hakabamo brigade ya 41, hakabamo na brigade ya 11. Izo nizo izi brigade rero hari abaturongeye bakiri kumwe na FDLR na n'ubundi mu mashyamba ya Nyiragongo. Noneho babuze uburyo bakora operation yo kujya kubakurayo. Ibi nabyo byarabashobeye. Uko kugenda batenza kose bari kugenda bacura umugambi, habaho ubuhe buryo bwa operation kugira ngo baveyo. Ko ni batavayo tukemera abangaba ibihumbi ibi nibi 3 kandi biri kurengaho, harimo abakiri muri Nyiragongo batari babona ukuntu baza bari kumwe na Wazalendo na za FDLR. Tukamara gutaha, icyambere imiryango yabo izavuga ngo ko abantu batatahanye n'abandi, kandi ntimwigeze mutubwira ko baguye ku rugamba. Icyo mu bihugu byabo icyo ni ikibazo cya mbere. Wumva ukuntu hari urugamba rukomeye rwa politiki. Icya kabiri, abo bantu bazafatwa na M23. Nibafata ko tuzaba twarerekanye imibare y'abantu aba naba dufite bari kubona bari physical, abandi bakiri nubwo turi kuvugana nabo barakera mu mashyamba, kandi niba bafite kuza bazaza barashwe. Bizagenda biti? Kandi twebwe twagiye duhisha n'ibiki, tuzi ko hari impamvu babigiye babihisha. Hari operation bari bategereje, ziriya operation z'ibitero bya Goma, ziriya operation zo South Africa mbere yaho yateguraga zo kuzana abakomando ba South Africa, bakazana n'indege zigateza manukira muri biriya bice, imirwano ikaba bakabohoza Goma. Ibyo nibyo byatumye bibesha kuri iyi mibare ntibayitanga. Mwumva impamvu yabyo, ntibayitanga. None turongera kuza kuvuga gute? Ibi ngibi baracyareba mu buryo bari buze ko baba bakwemera icyaha. Hari abandi dufiteyo mu mashyamba bari kumwe n'abandi. Noneho niba mubafiteyo, ntago murababwira ngo baze. Urumva, ntago murababwira ngo baze tumuteye kumenya ngo twakiriye bande. Mutubwira ahantu bari, tugende tuhoparatinge, tubafate tubazane. Ibi bintu biracyari intuza hariya, biracyari ibibazo biremereye cyane. Noneho bakavuga bati icyo gihe nituba twabatayeyo, M23 ikabafata, cyangwa bakabona ko twabataye bazishyira mu maboko ya M23. Ibintu byose bagende babivuge.
hari aho bagera bakabivuga, kuko ntago mu kubakira hari uburyo yabasepara igikundi kimwe hariya ikindi hariya ikabacumbikira mu buryo butandukanye, nyamara ntago haburamo uvuga ati njye kamvugisha ukuri n'uburyo twasigaye. Ibyo byose bagenda babirebaho. Harimo intambara ya politiki na diporomasi iremereye cyane hariya, cyane, kuko nibo bashaka kuba banataha badashaka gutanga iyo manifeste, kugira ngo ibizaba bazanavuge nabo ubwabo ngo twaratashye, dutaha turi guhihibikanwa na M23, ariko hari abantu twasizeyo. Nibihakana bavuge bati none se mwebwe kuki mutabihakana niba mutaraduhibibikanyaga, muzi mwaracyuye abantu bangahe, amazina mutanga ni ayahe? Mwabona M23 iri gushiramo ubuntu bw'ikina batejo turataha, abanyamakuru tukirukanka. Okay, tugiye kureba uburyo twakamera niba bari butwemerere cyangwa se uburyo twahakura inkuru. Bate hajemo agatotsi. Nuko nguko impande zombi zirimo zirakina diporomasi iremereye cyane hariya, politiki iremereye cyane hariya, ku buryo nababwiye ngo agashobora kuba bakibeshaho, bakavuga ngo M23 yaratujonjoye isigarana abanaba, bya bihugu bizashinyika. Ukibaza ngo nyine nicyo navuze, hariho uburyo utabona busobanutse. Nyine ukibaza byaba ari u Rwanda rwabuze bisi zo gutwara bari abantu, byaba ari Tanzania yo kuza kubafatira kuri Rusumo babuze amabisi yo kuza kubatwara? No. Kanze mabwire rero kuri imwe operation yari yateguwe igihe bari bemeranije ko bagiye kuba basana ikibuga cy'indege, kugira ngo izi ngabo zizurire zikoresheje indege, haba izerekeza mu bihugu byabo direct, haba izerekeza muri Tanzania. Ibi ngibi bari barangije na n'ubundi kuba babikoramo operation iremereye cyane, kuba bari barangije gupakira ibikoresho by'izi ngabo nibyo byari bugende mbere. Kontineri arimo ibikoresho byabo by'imbunda n'ibiki, hanyuma ibijyanye n'ibifaro bigapakirwa amamodoka yandi maremare, byo bigakoresha inzira yo mu Rwanda ihinguka Rusumo Tanzania, bamara noneho ingabo akaba arizo zigenda nyuma. Niko byari bipanzwe. Bamara kubona ibikoresho bimaze kuba byagenda, indege zari buze zivuga ko zije gutora abasirikare nyirizina, zari bumanukane icyo bita abakomando, mwihangane, zari bumanukane icyo bita abakomando bo muri ibyo bihugu bigize umuryango wa SADC, ku isonga izo mu gihugu cya South Africa zari zarangije kuba zategurwa, noneho zikarandinga zo zikora intambara, zikarandinga zizanye ibikoresho byabo n'izindi mbunda bari buze baha babagenzi babo bari biteguye kurira. Hanyuma iki ngiki M23 irakibona, nayo itambikamo indi ngingo tutari buze kuba twabasha kuvuga none ahangaha. Iby'ikibuga cy'indege mwobihita mwumva ngo birahagaze kugisana, bati muhitemo iyo amaguru nayo mu gihe byari bikiri aho ngaho ku tariki 11 mwahise mwumva ibitero byahise bipangwa. Iyo biza kugira ibi bitera akantu na gato bifata, wari bubwumve za FDL na FARDC ziri muri MONUSCO no muri SADC uburyo zari ziri busohoke zigiye kwenterivona, nibwo mwari bumenye. Ubu buntu bwose rero nagiye mbabwira buri mu bibazo bikiri abo bakiri mu mashyamba n'icyo gihe nabo bari butange intervention rapid n'abaki bose
bariyongewe mu mashyamba, kubakorera icyo bita manifeste birimo biragorana, baragiye babahisha, biracyagoranye. Nguko rero tuganiriye kuri byinshi cyangwa se mbagejeho kuri byinshi bigiye bitandukanye kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mu nkundire tube duhiniye ahangaha, ahubwo tubasezeranya ko amakuru yacu nakagaruka cyangwa se ahoraho, ari nako kandi mbashimira kuri mwe mwese mwabashe kugenda mubana natwe kuva twatangira amakuru kugeza tuyarangije. Imana ikomeza kubahira no kubaha umugisha, ndabashimiye cyane, kandi dukomeze kubaka Afri News Time, ariko dukora subscribe, kandi mumfashe bari abantu baba bazana ariya komantere y'ibigarasha, mu bwanyu mubamfashe bakunzi ba M23, nanjye nicyo mbasabye, mubamfashe ashyiraho iki komantere namwe mugisubiza mumuhonda mu mavi. Ibyo ndabivuze pe, kubera ko hari ubwo nabo bivanga bakarenza. Niba yumvise ikintu akumva ko bamuturikije ibye babisenye, ajya agumayo cyangwa aceceke. Niba atashoboye guceceka agumeyo, ntiyongeye kugaruka kuri Afri News Time ayitega amatwi. Nge nzaharanira, uzaharanira amahoro ku isi hose muri rusange, kuko ni M23 iri guharanira, narabibabwiye, ntabwo iri guharanira amahoro y'abanyekongo gusa, bwo ni amahoro yo muri aka karere, kubera imitwe yipakiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igahabwa intebe n'abayobozi bagiye banyuranye bayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuva ku bwa Mobutu Sese Seko yakira abo muri FDLR, kugeza ku wamusimbuye Joseph Kabila, nawe bagize ngo agiye guhindura ibintu n'amateka, ahubwo azongerera amashuri za Kamina. Umuhungu we rero agezeho nawe bisa naho binaniranye, ntacyo yahinduyeho. Felix Antoine Kilombo Tshisekedi we ati mbagabije Rucuro na Masisi na Nyiragongo kugira ngo mubone uko mwisuganya mugakomera, mukaba amahanga akomeye, mugatera igihugu cy'u Rwanda. Abo bose irimo irabarwanya, irimo irarwanya za Red Tabara, za ADF na RUNI. Ni gute sitari guharanira amahoro yo muri aka karere? Hanyuma ngo nimvaho nimvuga ukuri kwayo, ngo nimbona fana, nzayifana kugeza mpaka. Bamwe mwirirwe, abandi muramuke, abandi umunsi mwiza, abandi igitondo cyiza, abandi umugoroba mwiza, biterwa naho muri kuri iyi si mu migabane igiye itandukanye, tutagendera ku ngenga y'ibihe y'amasaha imwe. Gusa ndabakunda, ndabashimiye, Imana ikomeza kubaha umugisha.